Dami
Shalom. Salama alo minggu lako kita solanasang. Salama sita momali sia salama tontong siriwa kamarampasan ludio may puang. Siulu solanasang tu di pakaboro lansangan na Kristus. Allo totemo allo di pamadatu lako kita. Lan attu yate natambay ki puang matua rampo tukku menomba la umpudi siya umpakalabi isangan na puang matua matontongan umpeng karontoi pananungan la aka sang kalebu talang lako puang untuntun ki solanasang la unnanungan ni kumua iatu katuanta tontong la talolangan siya tatiro maleso sebatta ki ketontong ki mengkaula lako puang salianan dio may puang kita torotolino sang tinti ki garonto kayu marangke tang membua apa ketontong ki ilan kalena nang iya tuo ki ululangan katuanta belan na mamasena lempan nang puang mo tu untambay ki tae kumua lama apatongan manaki apatontong duka ki usedan ranunta lako puang ia mo puang matontongan kumbongan na puang solanasang melo kita bendan solanasang tamenani pudimi puang mo. Mala ditongan pena angku tontongko umpang kay tupamu sang sayati sola di panonina umpang kene kwa pudi kuasa tungan ya tu anak nanaongan di pani masena nang budali tu pakamaseana susi moraka Budi mipomo benani ko pena aku mintu pena ana mai komita menani pengilaran pomo cuma kuasa tontong ko nakamasei. Tumatuangku siuluk solanasang tapatongan kumua yate kami nombanta ladadi lansangan na ambe si anak na penamasalo. Narampoy marakomi kamaturu-turuan Pak pasake siya kamarampasan dio may puang matua ambe siya puang Yesu Kristo na kasiturusan na penamasalo rondong komi siya lulako duka kalemi.
Kombongan salo na puang. May komita pakendek bayanan Pak Pudian. Situru Pak Pudian 30 misa. Aya misa sela ko mapelimanna na aya 15 sela ko 10 lata basa si sonda-sonda. Lulakona pangala sengo Pak Pudian na Daud. O puang mati kuni mentirerung. Da maro angku kasirisan rampanan na tete dio kamaloloan mi. Tanan ni na talinga siya rampanan na madomi. Sangapoy angku pobuntu batu pentirerungan komi. Belan na kamu mo buntu batungku siya tamba kukungku. Ia moto renden na sia solan na tete dio sangami. Lami duduk na lan may porok matananan bunian na tau. Belan na kamu mo sanderan matotokku. Apa mati kalemi kuni sande o puang. Kukua kamu mo tukap menumbangku. Ya tu totoku lan lisu palami. Rampanan na diomay lisu pala na mintu uwalingku siya diomay mintu to unola sampuna. Amin. Mati kalemi opangku tu pentirerunganku daangku lakasirisan rampanan na opang. Kamu mau buntu batuku, kamu mau tambah kukuku. Lami supala mi puang, tuku nai sorok penangku. Langga tongan tu penangku mapari di atangku kamasera opuangku lana kamagyangan. Apa lu mati kalemi laku ni sande maasare rinding pala na opuang masukkan tongan komi puang. Tabendan solanasang tapi rangi siata katonganan ni inde sukaran alukna puang matua da musa abu punalabang itu puang matua kutole nasa abu umi puang matua mintu kadayate nakua aku mau puang kapenombanmu tu solan kosun lamai tondok Mesir dia may inan mundi di pokaunan da na den kapenomban senga dioloku da mo gara-gara pangrapang di podiata di pa siara pangrapang apa daw lulangi baktu apa daw kuli ina padang nasambulangi baktu apa diong to'way diong nalulino da mo tukum penombay siya da mo pengkaulay belanda aku mau puang kapenomban mo. Kapenomban manaw ka ditimba olona. Tumpapakan ni kakelokan na mintu ambe lakwanak na. Sala koso mak pentalun na siya mak penakpaana.
tumintu una tong kabiri ina. Apong pa pekitanan nak kamasokanangku, lako masaabu-saabu, tutong kamali ina, siyang kari tutoy mintu upepasanku. Daamo sa abu punalabang ito sangan na puwang kapinomban mo. Belan na tae na bilang maseroy puwang, diyo may kasalan, tuto sa abu punalabang ito sangan na. Pengkilalay to allo katuruan amu pamadatui. Anan allo na lamunimeng karang siyang karang ito mintu pengkarangan mo. Apa allo mak pempitu. Yamu allo katuruan na puwang kapinomban mo. Allo yato, da mo mengkarang, layiko, lanak mo muane, ba tu anak mo bayne, ba atu solamo muane, ba atu solamo bayne, ba atu patuam mo, ba atu tosay tutorolan kotamu. Belan na anan alona na nipuang umpadadi tulangi, siya lino, siya tasik, solaminto isin na. An naturoy to na loma pempitu. Yamo to napasaki puang tualo katuruan siya napamadatu. Kasiri itu ambe emo siya indo omo. Anna di pamalambe to sunga amulan to tondok na kamasyang ko puang kapinomban mo. Da amo papatean. Da amo pasandak salu la kurampanan kapa. Da amo boko. Da amo sa abitang tongan la ko padam mo makrupa tao. Da amo kay lui banwan na padam mo makrupa tao. Da amo kay lui bay nena padamu makrupa tao. Ba atu solana muane, ba atu solana bayne, ba atu sapinna, ba atu keledainna, ba atu barangapanna padamu makrupa tao. Amin. Kada puang maparenta rada na langit ditambah duka moki tamaka malapira. Oh puang pabataka karambura padami ana isinarino untamui arami. May kami tatuara mga kudosa di olona puang. Di olona puang may kami solanasang anta umpamadyong kaleta. Tamangaku kumua. Nenek bang tu penanta melaaka. Lako tua patang kebatuan. Lulako tumpo takia duku. Lulako kasugiran, siya lulako pangakuan na tolino. Natae taong pogaw itu apa situro pa porayan na puwang. Tae mo taming kilala, kumabelan na yato pa kamasyan na puwang matua, tu umpa tuwaki. Lan at tutotemo, may komitarampo mba penarantang, tamangando lako puwang, umpeta ada pak kamasye sundun na. Belan namoy misa apa, tae bisa tabah lako puang. Yaman na tu kasalanta, siya tanga kadaketa. Inang tapatongan kumua, lan Kristo, yatu pak kamasyan tumangka na paabengan puang, manduka puaya, na yatu mintu una kasalan, tumangka tapogaw.
Janganlah kau kalemi anak domba puang. Umpalah kumaseni anak domba puang. Tumintu kasalangku siaga kadakeku pamaseroi kaleku anak domba puang. Sainaklah kau kalemi anak domba puang. Umpalah kumasemi anak domba puang. Patiro anak opo jangan ketongan belanda mama semi anak domba puang. Maling untuk nak mati anak domba puang. Sorong katuaku anak domba puang. Belanda puang mana tume karimani antak mika tuangku anak domba puang. Siluk solanasang lulako kamu solanasang tutuk kulan kapenasanan di pamanasat suletu kareba kamasokanan diomay puang gusarin ni tu kakadakyammu susi ramburoya saya tu kasalammu susi salebu la suleko lako kaleku belanna aku mo tu ulendokan ko. Kombongan salon na puang nalampi at tunna latanay usorong tanda Korean sumangata ulendui penomba. Kadan na puang lamay ako Yohanes 14:13 napakilala kinakuha. Siya apa-apa tu mi palaku tete Diyos sangangku, iya mo laku pagorang kami, kumua anna dipakalaabi tu ambe dio na anak. Tamenani pudi mitu kapenomban. Belanda masukkannya cakodokkan deh. Ya tukang masukkan
cakodok kande. Ya tundalam di napari haleluya, ya tundalam di napari nyong limo langan puang cakodok kande. Nathan di telingamu puang haleluya, Nathan di telingamu puang ang nama tang penangku cakodok kande. Puang tutong rondong na haleluya, puang tutong rondong na anatay kumataku cakodok kande. Pudi itu kapenomban haleluya, pudi itu kapenomban belan nama sokan ya cakodok kande. Ya Tuhan masukkan anda haleluya, ya Tuhan masukkan anda tapi leluk saya lako cakodok kande. Ya tundalam di napari haleluya, ya tundalam di napari nyong limo langan puang cakodok kande. Tama sambayan. O puang makure suma siya mapole parayakan dio olomi belanna misorongan mo kan katuan ondong pi kasalamaran lan Yesu Kristu. Ia te penomba di pemalaran mati olomi mendadi tanda tasikna kama malirangki unala katanan lian ilan pengkarangan pa kamayanna kompongan mi. Taray may opuang ondong pimintu una batang kaleki tumamali laki sorong mendadi pemala tuo dio olomi. Masambayang kan lansangan na puang Yesu Kristus. Amin. Puang Kombong Sandamairi. Pemala
temo di ben atu tu kami saran gamara umpu di puang ulen dui penanian na eklesia kelompok 2.
Kure semangat tu Pak Pedian na parampo tematuangku silu selanasang jamai kelompok 2 puang di Pakalaabi. Totemo lata basa lata nandung tu kadan na puang matua yaitu Pak Basan Sitaru una lamai penggauran na Rasuluk pasal 7 angka 55 saya lakukan 60 na mendadi oto na pa anandungan talan allo yate na Sitaru una lamai bunga na surah na Rasuluk Petrus pasal 2 angka 2 saya laku 90 na lamai kareba kaparanuan na tonoran ni Yohanes pasal 10 apa angka misa saya laku angka 10 apa ta pasak meloy lan surah madatunta siamai komi tapasak duka itu penanta tamas sambayang mala abi ikomi siatang tiledung tu Pak kabro omilan katuang ki opuang matua mempayan lante melambi to temo bi kamasyangkan india loba aru allo kinanayum pemalai ikomi untan datasik itu mintu Pak tunduan milan teka tuangki kure sumanga pangantak mama semi kita rima lante sanga minggu lenduna nama malik duka penangki kumalam yang tak merampakkan lante minggu kipate ete totemo pakinaloikan kadam milaki basa laki nannung totemo opuang matua den no Pak nayate kadammi umbengkan kamatotoran baaru sia tontongkan na antak marampak moy nabuda temai aagan usak kalangan nikan kama paadiran kama susan saki sia buda temai urusai katuang kito temo apa yate kadami tula di Pak pirangyanan kipatongan kumua lampabu utu toto lako kaleki solanasang kimatoto umpataru ite katuan situru lalan Pak porayan pake mitemi kanami bendan tote mola titanan saabi laumpokade tu kadami katonganami ang kita rima meloy mendinan lan katuan Pak kamasemi puang maakada mokomi mitarima kan temas sambayang lan Yesu Kristo kirampo mati olo malabi ini amin. Kombongan na buang Pak Basan lamai kadana buang Pak Basan Sitaru na yamotu lamai penggauran na Rasulu pasala na mak pempitu angka 55 selako angka 60 na nakua kadana buang matua kamatianna Stefanus. Apa ia tu Stefanus pono pena masallo mentingara langan langi na kita itu kamalak biranna puang matua sia Yesu keede dio kanana puang matua na kuami tiromi ku kita tulangi tibungka na ia tu anak rampan dilino keede dio kanana puang matua apa maramba tu tau mandui gamaranna sia untampun talinganna na pada takpa ulla akai na sualei lako salimna tondok na tumbui batu ia tumai sakbi pantan umpatorro sambu na rokko to lentekna misa to mangura di sanga Saulus ana tumbui batu tu Stefanus tonna marasan metambalangan puang matua nakua o puang Yesu tarima itu penangku maling untuk mi na metamba mandui gamaran na nakua o puang da mi popa indoi te kasalan ia te lako te mai tau tonna mangka mak kada susito mak les surammi amin kadana puang Pak Basan Sitaruna
Lamai bunga anak surana Rasul Petrus pasal 2 ayam apendon selako ayam apa 10. Kerana puan susi pia mana dadi la susi duka komito ungkaduangi bumbungan mesang di kuah anak ia mi pelobo landak lako keselamaran ya kemisa ari mi kumua masukkan tupuan ia mau mi bentirkei ia mau tu batu tuo tongana nati betolino apa pasangan na pua matua di tono siaki angga la susiduka komit batu tuo di bang mendari misa banu mempena sia kombongan masalo na tomina di kuah ami pemalara pesuru ami pemelara pesuru mempena tuna porai pua matua belana Yesus Kristus belana den di surah lan surah madatu kumua kutanan lan sion tu batu petau ditonno sia kiangga na ya tutto umparandan dio kapatonganana tai anala di pakasiri ya moto ya tu kamu patonganna mi pakai angga apa ya tu tang patonganna napa tu te kadayate ya tu batu nati be pande ya bang sia mau mendari batu petau sia misa batu katitodoan sia buntu batu mak pamatana tunani titoro tau ya to belana tai anak turu itu karena pua matua di lampak matu tau ya to mai lako apa ya to apa kamu te misa rapu di tono misa kombongan tomina ma parenta misa bangsa masalo sang rapu tau misa na pua matua kuma ami pakaliani tu penggauran kapuan na puang tu untambai ko mitasu lamai kamalilinan mentama kamaseruan kale kalianna ya matu kamu dolo na tangya tona apa tote matonna mo puang matua tu dolo na tang ndap pak kamamasian apa tote mo te di kamasemo amin karena puang kombongan tabendan haleluya. Kareba kaparannuan natonoran ni Rasul Yohane pasal 10 apa angka misa salako angka 10 apa nakwa tu kada pak pakanan na anak puang Yesus da ami paroso itu penami patongan itu puang matua sia patongan dukana lan banuan na ambe eku buda inan dinitorro apa ya kita ina susito manasa mangka mo kupokada lako kalemi belan nalalaona umpasakaran komi inan sia yang kulau ang kumangkah umpasakaran komi inan lasulena untamui komi dikua anna yatu kuninna yadu kami ni sia yatu kuninna male mitandai tulalan lako nakwa mito mas lako o puang tak kitandai tulalan tak kitandai tulaminin na male na umbamo laki kuwa untandai tulalan lako nakwa mi Yesu lako aku mote tulalan sia kamanaparan sia katuan moi misa tau ta ena rampol aku ambe sangadi ketete diopiaku ya mitandai mo manasa mitandai tu ambe eku narandukku te totemo te mitandai mo sia mikita mo nakwami Pilipus lako o puang pakitangkan tu ambe podo kaya duka to nakwami Yesung kwan ni Pilipus sama mo masain na kunius usisolang komi na tae bang siara ka mutanday na minda-minda tung kita mo
Kita mo ambe apa yang mo kuah pakitangkan tu ambe. Ta eraka mo patongan ni kumua. Aku te lan ambe saya tu ambe lan kaleku. Mintu unate kada kupokadang komi. Tae kumainan na kalena umpokadai. Sangadin na ya tu ambe tulan kaleku. Yamo umpogawi tu penggauran na. Patongan na kuma aku te lan ambe saya tu ambe lan kaleku. Ya kitai imi patongan ni. Patongan na tubelan na mintu penggauran ya to. Tongan na tongan kukwa mati. Minda tumpatongan na. Lana pogau tu mintu penggauran ku pogau. Sia na pogau tu penggauran ondong kapuana na yate. Belan na aku te lalao na lakwambe eko. Sia apa-apa tu mipalaku te Dios sangangku. Ya mo laku pogauran komi. Kumua anna dipakala abi itu ambe diona anak. Yake umpalaku komi apalako kaleku. Na tete Dios sangangku la ku paden. Pada memalambi na to tu kadan na puang kareba kaparanuan. Amin kadan na puang kures manga puang. Tomatuanku sang siluran tu dipakaborok lan Yesu Kristu panandungan tato temo dipongok lan sang buku kada tu nakua laaka sang kalibutan lang laku puang yang dalam bahasa Indonesia melekat seutuhnya pada Tuhan. Tanto mekutana ki umba tu disanga katuan batu tola akka sang kalibutan lang lako puang. Ya moto yan na di tanga teuna na pa nanungan tato temo maleso lako kita kumua. Yan na di gente tu kaleta tomak patongan lako puang matua. Ya tu lamata saklan uling kai te katuan ya te. Ya motu laaka melekat atau menyatu dengan Tuhan. Maapai na paralu la dipapayan tu katuan laaka at sang kalibutalang lako puang. Belan na buda pato sarani buda piki. Tu digente to mak patongan lako puang matua. Di sanga tu kaleta kumato mak patongan ki lako puang matua apa ta epa anna matasak lante katuan kumua. Ya tu umpana tak katuan ta. Ya mo inan dinanay unggambara tongan ni kumua. Tomak patongan miki. Ya mo to lan allo to temo lan nalili gereja to raja. Di patingo te pak nanung yate. Latanane usamin ni katuan ta kumua. Manasa moraka tu kapatonganangku laku puang matua lan ulingkai te katuan. Belanna ya te katuan inang si sonda situ ka tu agandadi. Lan kombongan tato temo si todon tampo tu pa adi di tingayo. Yang tatanga-tanga apa tu bisa bengkik kamatotoran. Unting ayo itu agan situka lantai katuannya tela abin na tu pa adi kamateang. May komita tiroy te kadanang katabasa lam may penggauran na rasulu pasal apitu
angka 55 sa lakuan 60 na. Di pokada hindi to kamatian na Stefanus. Yate Stefanus kita basa itu pasal 6. Maleso hindi to kumua diaken. Pitu to dipilih dari mantap to diaken. Yo. Kaya yate Stefanus tapinuno. Maapay na dipilih to Stefanus mendadi diaken. Maleso kumuha na puno niya pinamasalo. Dadi yato katuan na tolaak ka. Sang kalibutan lang laku puang matua, bunga-bungaan na. Lan umpate itu katuan, uling ka itu katuan na, tontong bang tu pinamasalo, ungkuasay. Pekutan na lako kaleta, nakuasay siyarig ika pinamasalo, unolay ti katuan. Tas adingan syara ka kumaden tu kuasa umpat tuduk-tuduk ki. Ya kelak-kelok kami tulilata. Susinina kelok tulila kumbase tu 10 sukaran aluk na puang matua bungaan. Ya tulan tanga aku 12 kada kapatonganan. Ternyata 10 ya sukaran aluk. Pembudak itu kelok tulilata, kelok tu penggauranta, sondo otu agan katuan tapanata. Ya mo to na paralu dimaksimalkan tu penamasalo mengkarang lan katuan ta. Belan natang nyaman na panundo ite katuan tu penamasalo. Sangadinna yatu latapelada ijomete Stefanus. Laaka sang kalibutan lang lako puang matua. Saya lako tampak katuan na saya lako mati di sileba ibatu. Tae na sosok maapatongan. Apa tu napakararan nama adin susito. Tak ena kelok tulilana, tak ena sondo tu penggauranna. Laaka abangnya sang kalibutan lang lako puang matua. Moina di pakdi, moina di temek lurok potu katuanna, moina di sileba ibatu. Tak ena sosok tu kapatonganan na Stefanus saya lako tak atu sungaan. Lantai pak basanta, bungaan na. Di pakada kumua natiro tu kamalabiran na puang matua mentingaralangan seruga. Moina tontong di sileba ibatu. Tae na sosok jome kapatonganan sabay. Manas samonya tu pentirona. Yamo tu mentingaralangan puang matua. Jadi yate tu paralu laku kita. Keden ni temay masalah. Buutulan katuanta, keden ni teme saki, membanualan kaleta, tu utuntungan syara katu pentirotal ngan puang matua. Sabak yato tumpa batta aki, mohi nalata adete penanta, si sarak angin di pudukta. Mak penduan na tu napagaw. Ta enna palulakoy apa dadi lako kalena. Tu pentirona sangadin na lulangan suruga. Jadi maapin bunga ananina natiro tu kamala abiran na puang matua, maapin duan na lulangan suruga tu tangaan na. Saya tu maapin talun na barani tu Stefanus sorong tak apu katuan na laku puang matua. Yamot ciri-cirin na ba tu tandana Totu la akka sang kalibutalang laku puang tu agan jatuh. Ditiro tu kamala abiran na puang matua. Ya tu pentirota lulangan suruga na mak pentalun na disorong ta apu te katuan talako puang matua. Maapay na susito tu Stefanus. Bilang na napatongan Stefanus kumadin tu makota kapataluhan. Marasan mo di pasakaran ni. Yamato nama patongan kuma dio boko onatu kadipakaryorion. Dio boko onatu agan kama paadiran urampoi. Den tu labi melonan la natarima Stefanus. Yamato mahkota kemenangan. Yan na dibatonan ni te
Pinduan nak sang may makarento pimpin ibadah na. Makarak sidi barakoku siya more na. Yan na di batuanan nito kadan na Stepanos. Lendok mandalan na, tu batuanan na. Bilan na umpotoding kapatolan kapatonganan. Tumaadin na tarima bilan na kamakaritutuan na unola pa adi. Nalosongan niya Stepanos tu kama patonganan nalaku pamatuan na yato mintu na. Natumatuan ko silu sa lanasang lante katuan niya te apa to nanay la akapenanta pembuda-buda. Biasa di losongan tu katuan. Biasa di losongan tu yananta. Biasa di losongan tu jabatan. Biasa di losongan tu ehanan, seng. Yato tu pembuda-buda ritui katuanta. Patotemo melada ki jomai te Stepanus. Napakilala ki kumo yato la di losongan tongan lante katuan yatek yamotu kama patonganan talaku puang matua. Sabai den tu makota di pasakaran ki. Tatiro itu tumak pudi 30 misa nina. Apa tu nalesangan tongan tomak pudi? Tomak pudi 30 misa ulesangan ni kumua. Yatu digente la aka lako puang matua. Batuananna puang matua manna tu mendadi inan pentilindungan. Biasa tau mentilindung, mentirerung. Dio tomak kuasa. Dio kaukoran, dio seng. Apa yatu tomak pudi nakwa? Yatu de gente tolak akak laku puang matua, yatu inan pentilindungan na, inan pentirerungan na yang mau tu puang matua. Tapo penda ditongan samar katu puang matua inan pentilindungan ta. Lan ayat 2 tepak pudian 30 misa na pamaleso tomak pudin de tokumua puang manna nanay mentirerung tu tomak pudi batuananna ya tu tomak pudi mak patongan taapu laku puang matua berserah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tanto mekutan aki mak apa na susito belan na ya tu tomak pudi nang kamu natiro na kanasay lalalalan katuan na kumua inang napanundok melok ng matuan mulai tu katuan lama naman lama susah kutole pak pudian 23 ton na luminggo di bahasa si sonda-sonda nanay tomak pudi empesabian ni kumua den duka ya naulay lombok malilin parak. Bisa memang kegelapan malam berjalan di lembah yang menakutkan. Apa sitongan na yatu lombok malilin parak indete. Unggam barasan itu diona katuan. Ponno wai mata, ponno kama paadiran, ponno pergumulan. Apa? Batta tu tomak pudi sama toto uling kai tu agan yato belanna puang matua tuinan pentilindungan. Rasul Petrus lan Pak Basan ma penduan nina ta kana sailan kumua inde to nanay Rasul Petrus umpes sabian ni kumua inang yatu kita tonang kadilah abak lang Yesu Kristu pato ki itulah akak sang kalibutan lang laku puang matua belan na yatu pato di potoding yang mau turara malabiin na tunangka napati bollo do buntu kararul na pokada Rasul Petrus tu bumbungan mas sang batu susu murni
Apa situngan na bahasa simbol duka to? Yaitu susu murni bisa seorang ibu menyusui anaknya. Itu yang sekarang ditekankan oleh orang-orang yang mengetahui kesehatan. Sabai magis itu. Tapi dokter raya pisan den tu panganduk. Di anduk tu tedong di pesek tu susunan atas tu susu murni. Panganduk. Nah kuah Petrus yate tu parallu miru mikande. Pa yatu nasangan na Petrus inde tetangnya susu tongan. Apa yatu nasanga Petrus kadan na pangamatua. Parallu diterima dikande susi Yeheskel. Nasua pangamatua nasua pena kande itu misa gulungan. Yatu nakande nakuha matanik mami. Batuanan na kumua yatu kadan na pangamatua. Umbengki katuan marampa. Tang nyaman na tu ladipotuo na tu. Susin na bo siya way. Tula na bengki. Mi kilala syara katu aagan kaditoban naulay puang Yesu. 40 alo na 40 bongin na. Nakuha jata bulituk padadi roti te batu nakuha mita na kandeman na tu dipotuo sanga din nakadan na pang matua. Kadan na pang matua maadin mendadi kebutuhan fisik kita tetapi juga kebutuhan rohani. Yang matoto na gambara Petrus ni na mendadi bumbungan masang. Maapai ladi kilala itu sanga ba runta to temo. Nauna Petrus ni na lan angka karua. Nah kamu teh kita teh misa rapu ditonno misa kombongan to minama aparenta misa bangsa masallo sang rapu tahu misanna puang matua. Apan nakalibui ki puang matua? Apan naki puang matua? Ya moto ya tu parallu la tontong takande ya moto bumbungan masang ya moto surat madatu. Ladi basah, ladi nannung. Na di palulako kaleta to batuananna, siya di pogau. Lama naman lama susah tu katuan yate. Belan na to di gente eki. Misa rapu di tonno. Kombongan, misa kombongan to minama parenta. Misa bangsa masalo. Sang rapu tau misan na puang matua. Kadi gente ranta susito parallu di pamanasa lan mintu agan katuan. Lan ulingkai katuan ta. Kumua. Aku teh kita teh to ditonno miki. To di dulu miki mendadsa bin na puang matua. Apa sa abi melosyari ki ika. Bisa do kaki sa abi tangtongan. Di pokada tu apa dipirangi jo may tao na belum tentu ya tu na pokadan na lako kita tongan. Bisa ya tu na pokadan na lananay rimyala, lananay rim pengaruiki ta sola. Ya mo to di tanga tu kada-kada di parampol ako kaleta. Sabayan na langsung dipirangi na ya mo lay patongan. Sanggang duka ki. Maapay na susita belan na na maksimal to penamasalo di popengkarang lan katuanta. Yan na maksimal mengkarang to penamasalo di tanga ato kadan na taw lako kita. Di tanga ato penggauran na taw lako kita. Moy na mapaadi iki. To kadan na sa penggauran na to senga lako kaleta den pato kakinan na bengke pang matontang nga ikuma sa abara aki laun nolay tumintu na to. Siya kita harus menjadi pengampun. Yamo to yanta disaabu umo misa rapu ditonno taberu-beru susuki tu mintu kakadakehan daata po paripulo ilang katuan yate
Belanna koyamo tetu budaduk katau saani jadi pokada itu berkat na kutuk na pangadaran para ato tu di parampol ako kamu mitandai kumayan nalan moray kintarima berkat ya tula di pogao una pa katonganan na pang matua taberu-beru susuk itu kakadakian payaki moray ki untarima kutuk kota poga uang itu tasangan nalang katuan taturu ubang itu kadakian pengadaran teh pademik itu saani ikin kuai makhot batu pendeta bina pokada itu berkat na kutuk berkat mana ya tule pokada de domete mimbar tak enak susi to tu pengadaran ya tu pengadaran di patiron tau tu melona di patiron duka tu kadakena sabayan nala melona bang apa ukurannya tantu ya tu disamin ni kumo oh ya melo te ya kadake te orang dewasa dalam iman memilih yang baik yang benar. Orang tidak dewasa dalam iman memilih yang jahat dan melakukan yang tidak baik. Yang na dipilih pa muy matua miki kalando mau meruta pa lambang piki kakadakian batonan na to kumapi api apa tu pengkauranta payanna tontong ki umbendanan itu katonganan na puang matualan mintu agan katuan belan nakadigenteran ta misa rapu di tonno misa kombongan tomina bayangkan kedikit kombongan tomina komite batunan na kumua tengka ke deeta pesiparanta kadanta napo ti bangun melo taulan kapatonganan ya tetu paralu tananmu tomatuang ko silu salanasang yake tolaak taki sang kalibutan lang laku pang matua paralu ke itu untari mamelo piada lamay kadang na pang matua belan na tau yato mapahangtongan mo natarima itu piada belan na natandai kumah yaman na te piada yate tu renden nila ko katuan tongan buda tu agan bisa tatanga kumua lanana ibu tu katuan talalino to temo tapi ta ena mintu una tumbaki lako katuan tongan bisa tatanga kumua lana baki lako katuan tongan te pasatu dako to napapusaki belan na ta ena tongan yamo to tola akka sang kalibutan lang lako pang matua yamo tu taminti lindung Dios sali na puang Yesus tau ya to ta enala kasirisan ya tu taminti lindung ba atula ka dia puang Yesus ada jaminannya adalah ta an nasabiangan di puang matuan nolai katuan tau ya tola dadi batu petau tangnya batu ma apa matana sangadin na mendadi batu petau puang Yesus digente batu karang ya duka to tu lata pomana mendadi batu petau batu anan nakumua matoto sa tae na tiledung len moi umbas susi tu wai saba ba atu pergumulan yang berat dihadapi tae ta sosok yamo pole ito tamatuang ko silu salanasang lata bangun melo tu kapatonganan talako puang Yesu anta sama toto na siya tae na matotok man na sangadin na den buah siya kebatuan tumintu apa di panata alante katuan nyate. Karena itu melekatlah pada Tuhan, itulah kunci untuk tetap berdiri tegak, teguh, walaupun dunia selalu mencoba merobohkan kita. Karena saat kita melekat erat pada Tuhan, guncangan dunia tidak akan menjatuhkan kita.
Karena kekuatan kita bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Tuhan. Mari kita masuk tamen-tama Pak Nanung. Puang pembuda palan katuangki, tula akak lako sanda tangke batuan. Apa napa kilalakan inde kadammi, kumamoyong basusya agan kipatu lala akak sang kalibutalang kan lako kamu. Yamo to mamali ikan, te kami rampo menomba. Ada ikan kadammi, tang tore lante katuannya te, anna tuo tu kamamali rangki, tula urenden kan lako kamarampasami. Moyong basus itu agan kipatu, tang tiledungkan, tang sosoo, susukkan, jomay kapatonganan. Ta pakendek pangandota ta masambayang. Puang kapinombangkilan bambasuruga, kurre sumangaan na inde attu misorongan kan. Kinanay minomba, umpudim pakalabi sangami, siya umpelada ikadami. Nada ikan kadami la allo yate opuang kumua. Pato kan siya paralukan tula akak sang kalibutan lang lako kalemi. Lan ulingkay te katuan. Belan na simbo-simbo kan darinding. Buda te may aagan kamasusan kipatu. Apa ketontong kan la akak sang kalibutan lang lako kalemi. Manasa kumua. Tontong kan ni. Matoto. Umpogaw itu pak purayami. Lama-naman lama susah katuangki. Siya. Lamitoding kan kamarampasan. Lami bengkan tu apa ke paralui lante katuan lantelino. Sia lami anta dukakan laun tarima katuan merendeng diolo malakbi ini. Ya moto puang kipalaku mati kalemi. Tontong mo komis saladanan katuang kia lobongi. Lakbinna lante sang minggu kipatu. Pakaboro akan opuang renden merampa akan pasake inde mintu apa tula suleki pana atak kikarang den no pa na pamala abi sangami siya adin kipeburai lan kamana-manan siya kamarampasan la abiraka kurre sumanga pole paraya belanna yate mai tomatuang kisiluuki siya anak-anak tumaadin mi paakamasyan lantang tanga kombongan mianta totemo tu Johnny Tapsa Kondongan Reinan Christian Lafua maadin untari makamalamberan sunga sang tahun minanay umpanundui nakirangan tumuruuna kamu duka opuang matua kinanay sorongi latontong mi pasake lan uling kay tu katuan misorongan ni den nopa na taon lasahe maadin panapeng kilala itu allo kadadian na mintu na to opuang belan na mamasemi sa kaboroomi ya motola na pebalijuk kalan katuan na inde tanda pak kaboroomi mi pamalambe itu sengaan na sorongan ni kakinan na tontong aduka mengkau lamati olo malabi imirling kay tu katuan susiduka to tu kombongan mi tu maadin untarima pengkarangan zaman maadin kendek itu pangkaan maadin unnupoy itu dia nalalanna kapeladaran dia perguruan tinggi na maadin selesai melo siya temai tomatuang kisilu ukis anak-anak itu maadin mi pamaleke dia may saki puang pasake tumintu apa natarima den no pa napake meloy umbangon nito katuan na la abiraka la napake lan mintu aagan ming kanorong mati olo malabi imi siya tontong umpatu utun katuan na lobongi
kumua kamu manna tuma adin unto dingi kamerampasan puang kipas sambayangan temintu lalan napa kamayami lante kombongan sang minggu allo kiallo tu kipatu lakote lami pasak kita me kau nami la diona kami nomban lalu tananan dapo la kami nomban sekolah minggu to mangura ba tu PPGT PWGT sia PKBGT lami lalanan melo tumai tonang kami tapo an nama ading karang melo itemai pak kamayami den no pa natontong makaritutu umposara melo itu mintu nato nama adin tarima duka itu poleanna lan katuan pak kamasemi o puang kipas sambayangan inde rencananna anak pak kamasemi yamatu brilian ampulembang padaunan tu ladi toding pak diran masallo kena kalau penami tanggal 97 bulan 5 ya teh o puang pasaka melo itu tomatuan na yamatu Bapak Ronald Tupa Biri na Ibu Wani nama adin atu nang kanadulu larampo usorongi indi anak pak kamasemi mitodengi pasak kemi unnolai tanda-tanda ludiomai kalemi yamatu pak adiran masallo susidu kata opuang tudiona kamamaliran na indi suluuki Agung Deswanto Sola Kesia Kusuma tumamali lantarima pasak kirampanan kapa kena kalau penamyo puang matuala di panaata lante kombongan mi allo 1 tanggal 10 bulan 5 ya teh lalanan melo itu pak pasakkaan na lakote anak sola 2 si sola toma rapu toma tuan na patomali den nopa nada di marampa inde kamamaliranna laun tarima pasak kirampanan kapa puang matua ambek mamasilan suruga kisorong duka tamalisu pandaranami inde kamamaliranna mintu toron indo lante klasis Makassar Timur laun panaata kami nomban unnanungan itu pak kamasemi langsang bulan lenduuna lana panaata ke tanggal 5 lan bulan yate bulan 5 pasake toki porannu pengurus PWGT lante tanga-tanga klasis den nopa nama adin pulung melo ite toron indo dipakinaloi kadami na inde duka tolama toto umpataru itu katuan sapasanan tengko puang lan atu totemo inde pergumulan lante kombongan diona kamasakyan na inde tomatuang ki Bapa Alexander Naya tumarasan didampi lan rumah sakit Stella Maris puang pamatote lan kapatonganan pasak itu pak parakan natarima yate medat torok samintu tomi pake umparakai tontong kami benni kamatotoran kakinan na apa tu napa na atak lako te tomatuangki lamenda di pedampi mapato na sule malapu lompataru ite katuan susiduka toh tu dionande pak adi iki sola nasang sola tomatuangki ibu ini marung belanna kami bokoranna salamisa pak anakanna si sola bapak dar mensia belanna kami bokoranna salamisa kakanna yamotu Ibu Luciana Galah silu uki enos kombong padang belana kami bokoran na misa tantana yamotu Ibu Libertin kidingallo silu uki tomatuangki Bapak Daud Palungan belana kami bokoran na anak Pak Kaboro yamotu rindu tomatuangki Bapak Sabak Parinding kami bokoran na Indo Pak Kaboroon
Lan kamagasan pa adi inde tumatuang kisiluuki. Puang pakanan na Benni pakilala an matoto ulamban ni te pa adi itang pada pa adi. Denno pa natontong sa bara siya lami kampay marampa unlin kay te pa adi marasan na tingayo. Denno pa mila pala apay sukaran alukmi siya kamu lampas sakit may kau nami labendan titanan sa abi umpakadan nito kareba me pekaranno kareba maapakanan na lan kami nomban paapakatana tula di panaata dako bongi siya masyang denno pa na matoto te may tumatuangki suleran nun na belan na yato karakara kamatean aagan tang kipis salay susimisa to rotolino aagan ladadi ya motoyate kami tuona paralukan tumi pasakka ulamban ni meloy te katuan laaka sang kalibutan lang lako kalemi susis Stepanus tampak tuona tontong bang mapatuuton o puang matua susidut kato kisorong tama lisu pandaranami inde kamamaliran na serencanan na tomatuangki ibu Peroni kabaan ibu Juniana Palisungan siya anak ki Dr. Eka tu makrencana aloyate lake ede lako Malaysia lako Penang lamale undaka kamalekian puang to dingi pasake milan tutun nalalan parampo mana apay denno pa na rampo lako Penang maadin didampi na attu kiattu na sule lan kamarampasan siya maadin maleke sundon tontong komim pasake o puang matua na matotoo usedan ranun na mati ikalemi kumakamuman na o puang tulang panundoi la keede siya la sule kamu inan pentilindungan matoto puang yadukate kau nami keupu ite kami nomban lamale melada langantang mentoe inde attu la tiberu susuk lamay te kombongan pasake te kombongan mi pasake te konami den no pa na sule marampa siya maadin mengkarang melo lante kombongan attu mi kamasyan ni den no pa na yate kombongan la tontong bendan titanan sa abi umpakalilian ka kareba kaparanuan puang pasake inde katuang kisolanasang kepantan sulekan keupu te kami nomban lakot ongan banuanki lamila palapaikan sukaran alukumi pamambelakan jome mintu sakalangan den no pa upuang kitontong masake solanasang ulamban ni te katuan la tontong komikipudi kipekalangkai la abira ka adaikan tontong melaa ka alako kalemi lan mintu agan katuan pasake bangsaki pasake toma parentaki taduan ni kamarampasan inde kamarukan na bangsa-bangsa jo timur tengah deno pa opuang mi tontong urinding pala akan solanasang kimarampa ulingkai te katuan opuang yamote tu pasambayangki sundun nimi perangi siape balik kaboroi belan na kiando empatete puang ki puang Yesu tumangkau nada ka masambayang susi tu nakuah o ambe ki daw suruga ki palakon na dipakala abi itu sangami anna patalo tu parentami anna dadi tu pa purayami lantelino susi daw suruga bengkan itu silasan na kikande alloyate siapa ada itu salah budangki susi kami umpagari salana to kasalalo ko kaleki siada amiloran kan di roso sangat dinarinding pala akan da narandan kan dia tabulituk bela na kamu tu nampui parenta siya kapaan siya kamalabiran tontong say lakona amin.
Iya. Kareba kombongan. Ya matu bunga ana. Ibadah penghiburan di rumah keluarga Daud Palungan Papa Allo atas meninggalnya anak terkasih rindu di hari ini jam 20 waktu Indonesia Tengah, jam 8 malam. Yang kedua, kami nomban Pak Pakatana keluarga Sabak Parinding belana kami bokoranna Indo Kamase allo ya tolo minggu tete sang 22 tete 22 ya jam 8 malam le jam 22 ini ya jam 20 berarti malam ini ada 2 penghiburan di kelompok 1 dan di kelompok 2. Iya bersamaan, iya sama-sama jam 8 malam. Jadi keluarga yang dari kelompok 1 di kelompok 2 dan dari kelompok lain diharapkan untuk hadir saling berbagi duka dengan keluarga. Selanjutnya maakuri sumanga ki solanasang lako to unala sang katayanan lante kami nomban atu temo la bila ko Indo pendeta bigal tengke parung STMM tumangka umpatale kadan napuang lawi den nupa anna tontong ki napasake puang solanasang anta tontong makada kumua puang tu pentilindunganku puang tu tambah kukungku lan mintu allo katuanku salama allo minggu la tamaki pangrampan na papasake tabendan solanasang. Tumatuan ko siluk solanasang kombongan salok perangi inde kadan napuang matua lamay bunga ana Petrus pasal 2 angka 2 mendadi Petrona katuan baha aru tunakuah susi piak-piak manedadi la susi duka komi to ungkaduangi bumbungan masang dikuah annayami polobo landa lako kasalamaran amin. Kombongan malemokomi ammutuo mela aka sang kalibutan lang lako Kristo
Belanna yamo oto ona anggor otongan lan penggaurami lan tanananda poomi lan kamasusami sialan kamarampasanmu na yatu lalolong lan may katuammu yamo tupa kamase sia katonganan na puang. Inang sadia tonga mo latuo menlaka sang kalebutan lang lako Kristus. Terima itu pasake na puang mora pasake komi sia katirinnahi komi. Na puang mora parangi komi lindona sia katuruturi komi. Na puang mora patiruang komi lindo masokanna sia pasiria komi kamarampasan. Amin. Kombongan salo na puang, may komi tapakendek nanian kuresumanga, situang nanian pak paupu, reso komi lan Yesu, dadi komi taun na. Komi lan Yesu jadi komi tanah nanong mitu